Ayalдар құлағына құлақ сырға қылып тағып алсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аувал ма тусаланул мар'a йаумал қияма ан салатиха ва ан хаққи заужиха." Қияматта Аллах Таала аялдардан бірінші намаздан кейін күйеуінің ақыны сұрайды. Күйеуіңді қандай сыйладың? Урматтадың ба? Күйеуіңді наразы қылбадың ба деген сұрауды береді. Ошондон да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям İza sallatul mar'atu khamsaha ve samat shahraha, kaçan bir ayal 5 vakit namazını okusa, Ramazan ayında orucasını karmasa, ve hafizat farcaha, namusunu saktasa, ve ata'at zavcaha, köyüsüne baş ise, qila laha aytılatken kıyamatta, udkhulul cennete min abwabihi semaniyat şir, 5'tin 8 eşiginin kaysından kalasan 5'e kirgin deydi eken. Ayal zatı 5 vakit namaz okusa, orucasını karmasa, namusunu saktasa, köyüsüne baş ise, 5'tin qaysi eşiginden kalasan kirgin деген buyruk buladı eken.